Perfume fresh aquatic yang paling bismut. Okay korang, hari ni saya baru je buka phone saya and then saya buat research tentang perfume paling fresh yang paling bismut, iaitu perfume Orto Parisi Mega Mare. Based on research saya buat ni, Mega Mare ni memberikan satu vibe perfume yang sangat different daripada perfume-perfume aquatic, perfume-perfume refreshing yang lain. So bila korang pakai je Orto Parisi Mega Mare ni, korang akan dapat bauan ke arah aquatic, bauan-bauan seaweed. Tapi untuk seaweed tu, jujur saya cakap bauan dia tu tak berapa nak mass pleasing. Tapi untuk korang yang sukakan dengan bau-bau ke arah aquatic, bau-bau yang underrated, tak sama dengan orang lain, mungkin korang akan love dengan bau-bau yang macam ni. And tak lupa juga, Orto Parisi Mega Mare ni juga adalah di antara perfume yang paling bismut. Kalau korang pakai, saya ada baca tahu dia punya original boleh tahan 2 hari dekat baju, still tak hilang. So, untuk perfume Orto Parisi Mega Mare ni, bau dia tu bila saya review dengan korang, mungkin korang jadi curious. Bau macam mana tu? Bau air laut dalam, bau-bau seaweed, mesti korang macam pelik. So, in the end, bau dia macam mana? So, untuk korang, kalau teringin nak try perfume yang bau sama macam Orto Parisi Mega Mare, nanti korang nak cuba longevity Orto Parisi Mega Mare tapi in a version Zinda buat, korang kena cuba kita punya perfume Zinda Rega Mare. So, untuk korang, dah pernah try ke belum perfume yang sangat unik ni? Tunggu apa lagi? Grab kita punya perfume Zinda Rega Mare sekarang.